O te whiwhia whaatala watu I le mai mo fo'i ma le whaafonga lo tātou o tunu o I le nei fo'i a whiawhi o le aso Faraile, aso sfumu le whanei o le masino Aukuso lua a lua sfumu ma le ono. Ano mai e se whaapoponga o le proklame o le Siapo Lautele I lona vaenga tolu sfumu ma le ono, e le nei fo'i vaenga o le a whiawhi la tau ia. Ea, e manatu o le ua lama whaai u au mga luenga o le nei vai aso, pi tai tunga ma Fianga iai lo tātou o tunu I so se tafa o Samoa. Ia ma so se vaenga fo I le langi. Whapena ona iai ia alo ma whanau o le tātou o tunu o ta ma tina. Ia ma le loa loa o Samoa. Ia o lo tautua I whi au mga ruenga ma tau sia a inga. Ia ma le tūlanga pe ona iai o tātou whaiva o tō fia ma vala uinai tātou e le tua. Ele nei fo I vai taula tō via. Ai... Patalo watu, e le mai moa ma le whaafonga mai, e le ngata o le mai moa ma le whaafonga tāpua I fo I ta māma tina mātua. Ia le ngata I leo au auna le tua I whata whaitaulanga I fia I tono le atunu o mātunu mao. Ia mai se o le malosi o le nuu, a ulumba, ia sa to mai tai ma sa au. E se ia o al whaatalo wha proklame o le Siapo Lautele, e le whanau la iti. O tu ua onga o le nei aso, ma lo fai o le whaiva, ma lo le on sai, ma lo foi ia le tauivi, e le tūlanga e peona iai ia a onga o le nei foi aso la tauia. Manatu I le nei vaenga o le awhiawhi le whaafonga ma le mai mo mai o le tātou o tunu ia o le o tātou o mai le isi whaapoponga nei o le proklame o le Siapo Lautele. Ai ei nei vaenga tā ua o te manatu e te tawana watu mua ai ia se whaamalamlamanga a le Siapo Lautele. Ia ona o le tūlanga e peona iei nisi o mata upo lo tūlai mai te tono o le tātou o tunu o le awhiawhi nei. Taruai ono o lo tūlanga o au o lo tele na whaatauteia ia proklame al vaenga whaupawhai a le HRPP ia po le vaenga whaupawhai o lo puipuia ia te tau tangata. So tele nisi I la tau sa mawhai ona tu mai ia whiautustusia ia ma fia maua fo I le tūlanga ia e pe ona iai ia nisi o tala ave o whaasalalawina e nusi pepa ma le tio ma televise. Ia pe tai wa iai fo I ma meo tala fo I e fatu o tala fo I e ua whawhau e pe ua tūlai ma iei se tūlanga o ngaonga ia ma se tūlanga fo I lele ua la matia ai le so I fua. O le whaamaramanga tili le o le vaenga le nei, ia o le tūlanga I peona ilma tā upu na tūla I mai le teitai o le I tua ngai le aso na nafi. Ia le fionga I le alo le mali toa o le teitai o le HRPP le sunga tūle epa I ono Dr. Sailele mali le ngoi. Ona o le whaasalalunga uanu nei whaapea na loka e leo I le aso na nafi. Ia o le mea fia whaamanino le mai moa ma le whaafonga mai le atunu u na mōlia e leo e le mawhai na alo se isi mai le tūla fono pe te pāle mia, pe te tai o le tua ngai, pe te loia, pe te whaiwhiau e whaatino lava ngā luenga leo la tauia nia sa malanga ia le sunga tūle epa malana loia ia malana avita vale I le aso na nafi leo uli na nafi leo fiso leo le tau le tasi ia ma whaatino I vaenga ma sani al matanga luenga leo fai ai ala tō mōrianga. Ma o mōrianga fo ia o aia se isi o le kāpeneta po se isi fai tūla fono a o na iei se mōrianga po se tangi e se isi. E whaatau nu wana fai le tiutia leo mai le mwhai na arofia. O le talalala tamai ma ia whaamanino na malanga na nafi tūla epa malana lo ia ma le avita vale leo fiso leo. E ma whaatino ai ngā ruenga ma sani a malu le malo. O le whaamatalanga mai leo ia o mōrianga o le sunga tūle epa, ia e whaatau lea inisi o la fonga, o whaianga I le teitai o le malo, mai fōringa mai o le tangi o le fionga le ripa le mia, o le tūlanga la e peona iai, o mōrianga fōu, ia e pei ona iai, ia le mata upu lena iai le aso nafi. Whai ungo le maasina nei u wha moe toi tūla iai le sunga tūle epa, ia I lumo le whaamasinonga. Ai, o whaametalanga o mori ma watu ma whaasalalau fo'i I la tau e vai ma whau I lunga o upenga o whaatawhailangi e whaapea na loka ma tau fia I le pōna pō e le hai, e le sao e le whaamaunia.
a fua i le teimi le ana malanga i ana nafi tusa o le tātonu o le tasi tau nuu le ofisa o leo le tau o ese mai le ofisa o leo ana nafi lata i le tolu i le afiafi o le noinga ia e tasi le tūlama minute na whaatino ai ngā luenga leo e le i whaia foi se whaamtalanga ia le taitai o le tua ngai i le aso ana nafi ona e whaaui umalava i lana lo ia le afionga whai malo matumua me le sea Matthew Lemsio ia le whaatinonga ia o ia fo i morianga ua whaasanga ia i le sunga tu le epa i ono Dr. Sailele Mariele. Oi, o ana nafi foi, au awai e le fono tanga ia a le sunga tu le epa ma le vasenga o lo ia. Ia ma o le mata upu le tele tausanga, tele masina, tele aso. Fautuaina i pea e nisi o le vaenga wha upu whai ia le sunga tu le epa ina ia whaatino sana su e whaasanga e nisi o lo o whaia ni la fonga e tauleanga i nai lona tangata ma lona tamari anga ma whaaleanga i siona to olua ma siana whanau ma nisi o tua inga peitai e musua lava mai au ngatale fina ngalo tu le epa mai le tele o tausanga leanga e mafua ona o utana no atu sa o iai le tele o tana noanga ma fautuai e nisi fo i o lo ia mua ma nisi fo i o i lātou ia i le vaenga wha upu whai. Ai au ngata le fina ngalo tu le epa malana mautu tasi wha ma ngalo. E oe. O isi fo i teimi e peiwa tau mata mataita ia nisi fo i o le au lango le i pipi le sunga tu le epa. Ia ma wha matalaina i ua ova le loto ma walalo. Ia peitaila o le asora nafi. Ua whai unga whono i nai e le sunga tu le epa mana lo ia. Ua ta pena lana su whaasanga i le fionga i le ripare mia. Ona o nisi o la fonga mai le tele o tausanga. E o mai a i le amatanga au ta pena pa lota mai a le lua o lua tasi. E o mai le tausanga na se mwai atunei. Ai mai se nisi o la fonga na whaaleanga ai ma tau maua lo ina i le sunga tu le epa malana whanau manai o nalo. O lea la, finally he agrees e whai ia le su le nei. Ma an whai unga whanoina fo i malo ia i le asona rafi. E le toe tu ua se awa noa i so se isi lava e na te whaia ni whaasaralaunga se male pepelo e whaasanga ia tu le epa male i ta pipi. A me se lava le tele o mau whaasaralaunga e peona iei le tele o tausanga ua whaatau e le i ta pipi whanua o Samoa. Ua whaatau e le i ta pipi ele o Samoa ma Samoa ia saina. O le whaonga le te tau o tupe o le misela. O le ngaoi o tupe o le lakapi Samoa. Ia, ma le tele o isi tua inga e o mai le teminei. Le alava e pese atu tu le epa ma le HRPP au maia ia se fasi mea. Au alei se mea atua se tasi. Au maia ia se fasi mea. O se wha o ninga o nei tua inga. Peitai, e o mai le teminei e le ai se wha o ninga. Le foi tātou te mōri mawina le teminei o loo pe pese ai lava le tō telo tangata i le teminei. Pe pese ai lava le tō telo tangata. Pe pese whai mai o tupe o le misela. Tupe o le lakapi, ia o tupe o le atunu. Ai whiu e whai atu, au mai se evidence, au mai se wha maoninga, e lema whai lafa. O le ala u whai unga wharuina le sunga atu le epa, malo ia le asona nafi. E a mata atu le so, e wha mau lava, wha sanalunga, mai lātou e whai atua inga, e le toe tu ua iai, se abanoa. Ma o le o tā pena le tangi po o le su, a le te tai o le tua ngai, e whaasanga lea i le fionga le ripa le mia po le te tai o le malo, i nisi o tua inga e manatu tu le epa, nā whai nai le i pipi, ai maise o lona tamari anga, kata si e foi, siona to lua, masi ana whanau. So, turi mata i le story na, ea, se taimi la tamai, mō le anga i atu i le, ai taurunga nei fo i masina la tauia. O le matautia i o le alu o le tala se wa i le temine nei. O le matu wā matautia lava. Wā matautia lava o le alu o le tala se. Ma o le mea moni lava.
E tani tonu atu tangata i le tala se nai lo le tala moni. O le mea na o uloa nei. E tali tonu atu le tangata i le tala se nai lo le tala moni. Mātou tala noa ma wha soa manisi fo ia o ta māma tina i le tai au na le la. Toe o wha matala ina ai. Le malanga a le maloa o pāle mia tu le epa. Malanga wha pitoa lava e te tala alo ia le wa le fofo i le Samoa Airways. Le ana malanga i Brisbane, Australia. Mana tuan na launch mua le Samoa Airways to tonu o Aukilani New Zealand. Na o malanga ai. O au le tu stala, na o au le tu stala Samoa, ma le sui wha sara lau Samoa. Na invite wha pitoa le pulenga o le Samoa Airways. O te alu ina ia li poti ma wha sara lau mai, malanga wha tau pou o le Samoa Airways. Mato malanga i le New Zealand, wha tasi ma tu le epa, ma lau tafi, le taimi nao a vea lau tafi, ano po lau tafi, ma minista o le kapeneta. Uma lea o le malanga wha tau pou i te tonu o Aukilani. Madu toi fo'i mai Samoa, madu toi malanga i malanga wha tau pou na alu i Brisbane, Australia. O le winga o lau wha matalanga. I le tali tonu ina e tangata, o le mau se, ma le mau tau wha valea. A e te whiu e wha matala i ai. E se. Le winga lau wha matalanga. E o mai le temi nei. O lae tu ua ia ma pepese lava tangata. I tupe o le misela, i tupe o le lakapi, i fale o tui la epa malana whanau, whaatau e tui la epa whanua, au e whiu e whai i ai, au maini mau, ai pepese a, o ina o iloa ai, le vai tele o mafo o tangata e tari tonu o fie e meo whaasara launga se, tūrau, wana o le tangata lava e vai le mafo e ti ngana whai atu e au maini mau, alai e pese mai ei matali tonu ai. E mafu e sia, ana poto le mafu fau. E le tali tonu ni mau se. To e fo i lala ufa matalanga i matu tala noanga, ma nisi o tina matamana le la. O to e wha matala i nai le matu malanga i Brisbane, Australia. Le ana o so whai ai, ia le sau ninga o le te tala alo ia o le Samoa Airways. E le li leo tala paunga, ma se tasi o li isa iai le pōle na. O au le tusitala na o iai tu tonu o le hall na whai el sau ninga lea. Na o au le tusitala. Na o te mana tua le taimi na whai el sau ninga lea. Na mato iai wha tasi male. Ma tangata lea tiuso le whai a male polo kalame fo i lea turisi. Mai Australia. Na mato iai wha tasi. Na o iai te tonu le sauninga lea. E wa le sauninga e a matalo la unga tula epa. Ai tofu o turo i tonu tala pa unga Malaysia li e fusi o la mata. Na tofu o turo i tonu palau vale lo ya tula epa tulo. Tongi atu manitanga pepa pae pae. O lai ei mea le te tonu. E le iau atu i lumba. Ina ua ta ape le pōlena o sauloa uia o le tanga pepa lea. Awa o toi foi lau whamatalanga i le sauninga lea. Na awhaio e nisi Australia na iei le sauninga lea. E a mata le sauninga na na tupu al vevesi whamai vili leo leo. E maute tā ape le pōna o au ma le to o lua o lo Cousin King. Teine. Tangata na muri o ese mai le nofuanga lea. E mate o ese e le i o toani leo leo. Ai whaila lau whamatalanga. Ona o te whaamatalaina atua ne la tai au. Ai whai maile mau a lesi tina ma lesi tama. O i le sauninga tonu ana le lontole, o le lontole, o le vaalele o le Samoa Airways, lenga tongi esto ina le urupua. O whak, o lea? Mai le urupua. O aka loa o whak wai. Ke loa o le mea mkaukia. O a o le tusitala ma le sui whaasala launa i ai. O te lei va ai i se urupua. Ai ina ua. Pā mai le tala. Ai sauwhai mai. O le urupua. O whai ako i le to lua o lo kasen nga maa o le sauninga. Ai vai se urupua. E nei se mea.
Wa o foi na walu le tanga pepa. Pau le mea na o mau e te tono le tanga pepa. O mo meo fasipovi mata, tulou. O masalo pe fape lima fasipovi mata fapea. O tipi tipi e tangata. Na tuu le te tono le tanga pepa. Matusi ai fa upunga fo le pepa. Fa upunga o le lemi ngao fa upunga na tusi ai. Ai tuu i te tono le pepa. Na uma le ta ape tangata na iai. Au latu uma le tanga pepa. Tu ele ata. Ele ai mase urupua. To e foi mai lana o whamtalanga i matu tala noanga ma le tina, ma le tamale la tau. Ai fai mai, tia ka sauru whasa launga o le urupua. Ako ele i urupua anga iai. Pau ane mea, nga mo meo whasipovi maka. Ma meo, au whasipovi whapea. Ma meo pepa na tusi e te tonu, whaupunga ma meo palau vale le mi ngau. Fai mai lo mare mau o le tina. Ia o tātou whauta la i ai le meo le tala se se. E o mea le teminei o le a o te tali tonu o le urupua. O whak, elena o oe. Le anga lua tau sanga taruaina mātou tala noa i fo i Malaysi fo i tamaloa. Ai whai mai fo i atia o le urupua. O le winga lao lao whamtalanga o le whaingo fia ia na apo e o tātou tangata. Ma tali tonu ngō fia o tātou tangata. Ile whaamatalanga se se. Male tau whaaleanga. O le whaingo fia ia. E oe. E na ona alu watu lava le tala, na ona apo lava, 5, 6, 7, 8, se fulu tausanga, o lea lava e te tali tonu ai. E o ma le taminei, o lea pepe se ale to tele, tui le epa, fea tupe o le tsunami. Fea tupe o le uni laka pia Samoa. Fea whanua o Samoa, na e whaatawina ma le HRPP. Ai te comment a kukuro i ai. Au mai ni au mau. Au mai ni au evidence. Palau vale mai loa ia te oe. O le ala le whai longa le esi pela mai il tu ai ngata ngata le nei. Tulou. Le whai longa le esi pela mai ai i. Fia tau sanga o pongi sa le mawhau o le tangata i tala ave. Fia tau sanga o tau waso lea ta mama le tina i tala se se. Wan mea moni aia. Wa lewa na ufa talitali. Po o a fea. A mo lia i e leo leo. Tuila epa manisio le JPP. Ina ua lato whatauina whanua. Wa lewa na ufa talitali. Lewa na ufa talitali. E o mai te mine. Ele ai ma seisi o sau e mo lia. Le ai ma se toa, o nofo ma se wha maumaunga, e saua e mo lia tu le epa ma li JPP, i whanua o latu whatauina. I tupe o le misela, i tupe o le lakapi, le ai ma seisi, se toa, le ai ma se toa. Nane pau ane mele iai, alalanga, fake pages, create ane le ata, pai ane ma fau ane lea whaupunga ma lea post, tuila e pa ea, lau ofo ea, le ala ea, e o le keisi lea e, ia tu au le maliwa sta metile o tu au. Wa uma su e suenga, uma wha masinonga, e ki lia le ala i le pule. Ale a pe prese, ala langa, le ala i le pule fasi o te tangata. E a whai atu iai, sau e au maila u mau. Ai ai se toa, o nofo ma se mau e whaasanga ia tuila epa e tua inga ia, sau e awe wha masinonga. Ai ei se toa, o nofo ma se mau e whaasanga ia le ala i le maliwa tu au, sau e awe wha masinonga. O le tangata na te sau ma se mau, o te whaingoina, o se tangata e toa, to e ata mai, to e poto. Alane mele tupu nei, na o le alalanga mai. Ai fiu e whai atu iai. E te fiu e whai atu iai. Ai na o le palau vale mai. Upu sā mai. Whaaleanga mai oe. Whaaleanga mai lauta mā. O lauti nā. O lau whanau. E na o le whaaleanga are mele whai nei. Ai a whai atu iai a mai mau. A ua ngu mai. O le winga lao lau whamtalanga. Pea whai na o whai atu. Siapo Lautele.
e whaamalama oe ma tā upu. E whaamalama oe I mea o loo tutupu. E le ma whai le Siapo Lautele, ona wha se ina lo mawhau. No way. E matua ai au ngā tāre Siapo Lautele. Ai se a, le anga e wha ma sino ai e le atua. O au mea se na wha se ai mawhau tangata. E le aia se senga tai pefo na whai atu la utala Elesias. E le ai se senga o le tangata e whailana prokalame wha se le mawhau o le tangata. Ma le malai o le tangata whai mai nā te wha se le ala o le tau aso. E oe. O le lui le nā ia I tātou o whaia porokalame. E wha masino e le atua a tātou porokalame o lo whai. Pau wana ngā luenga le Siapo Lautele o le wha malamalama. Wha pupula atia te oe. Le tūlanga e peona iai lea ma tā upu. Lea ma tā upu. O a fianga. O a vaenga. Pele lei. Pele anga. Wha pupula atu ia te oe. Nei vaenga na, o manatu. E amata mea ili tāru pokalame o le Siapo Lautele. Ile nei vaenga o le afiafi. Ina ia wha malamalama le mamalo le tātou te no. Ai o le vaenga mua le pokalame o te manatu. Tātou wha soa matala noa. Au nei tātou wha le angaina, wha ai unga whaia ministama le kāpeneta. Ai tātou tala noa, ma tātou mawhau whauloloto po a fianga. O le mata upu mua, o le manatu o le malo, whai mai le malo, e toe whausia nisi whale mai, wha ai tū malo I le atunou. Toe whausia nisi whale mai, wha ai tū malo I le atunou. O te le lopo le alo fina ngalo le mata upu lea. O te le lo foi, pe e te talia pe le ai. Ia uia, o le matua ma nei lava. O le mele o manatu o le malo. O le ala toi te tala I fea foi. Le unu muenga. La toi te tala lufi. Sa napu. Ia o le fale le tu malo le o le fanga le o te mai tawatu ko fausia le rato fale mai fai tu malo. O la ua mau le fanua I o I fala taima sa matau e fau la to fale mai fai tu malo. Which is really good planning. Ma nei ia. But, o le fesili. O le ale mana onga numera tasi o le soifua maloloina o lo e te minei. O le a le mana onga po o le a le first priority o le Ministry of Health o lo e te minei. O te le loa po o le alo o e fina ngalo I le amata upu. Ai, I le taofi o le Siapo Lautele. O le mana onga mua lava e te tauna sila I aile mtanga ruenga o le soifua maloloina o le teimil nei. O le whale mai le mtotua. E te tauna wha mua le whale mai le mtotua o le teimil nei. Ma nei le planning. Whale mai whai tū malo. Ma nei a tele. Tele te ena. Ia uia ma le Siapo Lautele ma nei. But e te tau ile matanga ruenga male malo wha mua le maota ngase I ulu mtotua. Sioki fuala au, sioki vai la au, manisi o wha le tonu o lo tu lai mai ai. O le first priority na matanga ruenga I tauna ave ai. E le mawhaina tātou o e whau isi whale mai fōu. A o lea e wha le tonu vaenga ia. O lea mana o mia le fisosoani. E le tātou whale mai tele mtotua e tele nao mai umai ai o tātou tangata. E le ngata mtotua e whape foi tua sivi le mau tele sa la whai. So e te tau I le matanga ruenga o na ave le lātou wha mua I le mea te tau na ave I le wha mua. O whea e te tau na ave I le wha mua. Tanga ruenga le whale mai o ngau tahi mtotua. Tau na fo ia mua ia wha whi tauli. Ona whatoa ngai lea e whausia whare mai whai tū malo. O leisi tūlanga e sili toa iei le malo, po o lava tātou fō mai. A whai o lea tele ina, tasi fō mai e tiute ma le lava fō mai I mato tua, o ai lal fō mai e au le tiute I tua e whare mai whai tū malo. So ia uia, e māneia le planning, but not now. Fix mua problems ma whawhita uli le I eil mtanga ruenga. Ona sila lea maybe another 5 years
po leisi paia inga, po leisi fa tolu tausanga. Ai se ifo ia mua whaafita uli lea tula i mai. E le tātou maota ngase i ulu mo tua. O le vai aso se ima vai atu nei. Na au mai eile a fo'i le ata mai ngau tai le mtanga ruenga o le soifua maloloina. O le ata o le IV o whaapipii a ngai i le laupapa. Ma le tala le Samoa Observer o le ata na pue se tasi o so sa le mtanga ruenga. Se sina mai le kanga o koe aku le akale i lunga fo le mo sile fia le tatu o tinu. Si tu to a mai lava i le ata le na. Kusa o le IV. Ai va ai le stand o le IV. Kusa o le laupapa. Le o kanga zoom in natu. O le ata le nei. Na au mai le Samoa Observer le vai aso na se me vai atu nei. Ai na toi au mai le pepa o whaamatalanga a le mtanga ruenga. Toi au mai le pepa o whaamatalanga a le mtanga ruenga. E o whaitau atua le pepa o whaamatalanga a le mtanga ruenga e o le soifua maloloina e whaatatau i le mataupu nei. O le pepa o whaamatalanga a le mtanga ruenga le ana tu ina mai tu mai pe te au le camera. O le pepa o le mtanga le tu ina mai le mtanga ruenga. O le ana ta uai. Ma whaamanino ai le ata nei. O le wingo o lau whaamatalanga. E le te tu uilunga e le afo. E le Samoa Observer i a le ata nei. La o whaita wina atu le afo le pepa o whaamatalanga nei mai le mtanga ruenga o le soifua maloloina. Whaamanino whaasalaunga alo i ale malo. Whaamanino ma whaamalamalama le ata sa pueina ma whaasalalau le Samoa Observer i le aso fitu Aukuso ruafelua sifruono. Ua tu ina atu le nei pepa o whaamatalanga mai le mtanga luenga o le soifua maloloina. E whaatatau i tusinga le newspaper o le Samoa Observer i le aso freile fitu Aukuso ruafelua sifruono. E whaapea mai o lo whaonga ina se fasila au e whaatautau ai IV le no fuanga o lo whaatinoina i au nanga mō ngase tinga ina emergency department. E iei le tantununga o le mtanga ruenga ua ave se ina e le mamalo le atunu le ata e peio na whailoina i nei tusinga ma ua awhia ai tau mwhainga le mtanga ruenga o le soifua maloloina e whaaleleia na au nanga mō le soifua maloloina ma le manuia o ona tangata. Mō le sina fia le mamalo le atunu o le ata e peio na whaalia i tusinga e le o le vainga lea o lo iai le vaenga o lo whaatino ai au nanga mō ngase tinga ina. Ua mai au nā sia, ma ua whaamaunia mai le au whainga ruenga o lo ngā lulua i le no whanga o le whanemai. O le ata e peo na whaai loa LAETELE o se ata ua lewa. E le potu pito i tu o le no whanga o lo whaonga ina le au whainga ruenga. E whaatino ai fusinga o ngase. O fōlinga malanu o poponi o lo whaalia i le ata. E leo le vainga le nā, o loo i le whale mai, le taimile nei. O le whaonga ina o la au e whaatautau wai IV, i le ata e peo na whailoina, o le vai taim tonu leo le pepesi LAETELE ai o le misela. Ma sa whaonga ina ai ia me to tia i le nā vai taimi, ona o le toa telo i la tauna fia matao fia le whale mai, ai uti ai mea whai ngā ruenga. A o le nei taimi, o lea ua whaonga ina e le tātou whale mai, whaatautau IV iu a mea i so se no whoanga, o le whale mai. E leo muta ngā ruenga langolanga o le tātou mālo whapepa anga le soswani e ngā lulue whaatasi ma le mta ngā ruenga o le soifua maloloina e le taumu whainga le whaale leia whale mai, whaale leia me whai ngā ruenga ma masini, whaonga ina mo le whaatinonga o au nanga mo tonga fitinga ma ngase, whaapea le oka ina o vaila au mafuala au mole ma malu o le tātou watano. O le tali lean mālo, na au mai pepo whao matalanga. So, whaitalia oi, ke re whaapea o whaiatu e sa o le Samoa Observer, pe sa o le mālo, pe tai, o le vaiaso nei, na toi au mai e le Samoa Observer, ma toi whaamatala mai ai, o le latou source i to tonu o le matanga ruenga, o le soifua maloloina, o le ata na pu e le tausanga nei. O le mea moni lava, e tātou tele alo i le ato le niu. Le ale wingo la o whamatalanga e tātou tele alo i le ato le niu.
Tua whale tonu lava le tātou mtanga ruenga o le soifua maloloina. Ma ele o se mea tātou te tusi lima ai mo tātou whaapea leanga le minista, leanga le CEO, leanga kakawhainga ruenga. No. Ele solve the issue. But we need to advise. Tātou whautuaina, ma ave le tātou tua lalo, i le matanga ruenga, fix the problem lea. Fuala au, ma vaila au. Le ala o toi toso atu, le manatu le siapo. Ona o le manatu, e fausia. Ia, pare mai whai tū mālo. Mānaia, but not now. E mana o mia, na whai mua ma fō ia mua, whaafi tāuli, o lo alia e mai, i le maota ngase i matotua, whatase i fōi matua sevi, ai mai se lava, o le sioki, o fuala au, ma vaila au. E mana o mia, tua mana o mia lava, ona fō ia whaafi tāuli nei. O le vaenga lona lua e fio o iai se whaamatalanga le Siapo Lautele. O te lea lu ese ama le mata upul nei. Fono whaavae. Ma le whaonga ina o tupe. O te fisili pea i le Siapo Lautele mai le amatanga. O sefe. O malu. O malu puipuia tupe le atunu ui fono whaavae. O malu puipuia tupe le atunu ui fono whaavae. Tali o le fisili na. Tali o le fisili na. Na au mai le pepo whaamatalanga le malo i le vaiaso nei. Ta uai ia le tūlanga e peona iai ia poloketi nei a le malo. Ia e pia fo e fono whaavae. Te tuane lunga le pepo whaamatalanga nei a le malo. E na o mai o na li potia le Samo Observer ia le tūlanga e peona iai tupe ia na tala o lisi fono whaavae na tala e le tetei fono tamaitai le 1 million o lisi fono whaavae fitu se lau lima sfuruafe. Tuina mai lor pepo whaamatalanga nei al malo. Tupe mo ati na e o tu malo whaafuenga manino malelangolango mo tangata ma a ingo Samoa. Ua tui nātu le nei whaamtalanga whalau ai tele mai le malo Samoa. E whaamanino i niso mata upu whaasalalawina. Ma talanoina e winga i tupe talaina mai teunga tupe o le prokalame o ati na e o tu malo District Development Program. E matua whautuaina e le malo le pūleina le lei. So e whaafunga mai. E matua whautuaina e le malo le pūleina le lei, manino, male whaamaoni o tupea le atunuu. E whapena foi ona tā ua. E whapena foi ona tā ua. Ia aua ne i tua ia ni tupe ua whaangaina wha le tula fono. Ma tusa ai mai a inga ua whaamaonia e le malo. O ni whainga pio. Pe a whai ele aini wha maoninga e lango ai ia tua inga. Anaia. O le porkalame o ati na e o tu malo, se porkalame alo ia le malo o wha maonia, malo wha tino i lalo maalienga tau tupe le malo, le Program Operating Manuals, POM. A to ai mai a inga mo le wha fuenga, li poti, ma le tali atu mo tupe ale atu noo. Mo le tau sanga wha le tupe lua o lua lima lua o lua ono, na whaamaunia le pālemene le au whai e iwa tasi tesi male valu miliona mo i tū mālo e lima sfuru tasi o Samoa. Wow, a lot of money. O i tū mālo lo au wail prokalame e maua vai ngā tupe ua whaamaunia e tusa ai mā la tō fuafuanga pāketi li poti māia i ngā uma e te taumau o nausta ia. O se vai ngā tele o tupe na whaangaina i tū mālo i le taimi o lo ofisiningia. O le whaatino ina o le prokalame visosoani mo le toe āmataina o a onga Back to School Assistance Program. Leana maua i tangata Samoa ua ngā waa le visosoani se lau lima sifultala e visosoani ai mātua ma ainga mo tāpenanga whanau mo le toe āmataria o a onga. O le nei visosoani sa whaalau i loa alo ia le malo ma sa whaatino ina e ala i whausanga ma pūlenga
ai tūmālo I Samoa atoa. E whaapapula atu ai, e le whaapea o le talaina mai o se tupe mai le tau ngā tupe o se tūmālo, e le avea I lea, tūlanga, ma whaamauninga, ua ngā o ia, pe whaonga ina ini awala pi o ia tupe. O le mea te tau na whaamaunia, pe sa whaatanga ina alo ia le tupe na whaalu. Whaonga ina mo le whaamoe ua whaamaunia. Ia iai whaamaumonga o tangata na maua le sosoani me whaamauninga o tupe tutongi. Whaatustusa ma toe whaamaunia whaamaumonga tau tupe, ma o fia I li poti tau tupe ma su e tusi e pei ona mana o mia. O komiti ma whono whaawai ai tūmālo, tūmau pera la tau tiu te tau ave e tari atu ai ma whaamaunia le whaonga ina o tupe a lea tunoo. A whai e iai ni tupe whaalu e le ma whai o na maua ni whaamauninga tala whea ngai. E te tau o na sue. Ma whaatino iai, a iainga tau tupe ma tū la whono tala whea ngai. E fia whaamanino fo ia le mālo, ma whaasao nisi o whaamatalanga o whaapea mai, o le ilo I longa la tamai a le International Monetary Fund, le IMF. I lalo le article for consultation, na maua ni whainga pio, po le whaonga ina se o tupe o le TDP. E le ai se whaiunga whaapea na whaia e le IMF. O mata upo na whai loa e le IMF, e au fiaile le ato o toa, o le whaatino ina o nisi o tupe whaanganga mo ati nae. Ma sa whautua ina I le whaalelea tili, o le ilo ina o ngā luenga whaatino, whainga o whaataunga mo makore karate, le whaatino ina o porokalame, le mātai tu ina, le manino ma le tari atu, mo le whaonga ina o tupe. O le te lei o le press release le, po le pepo whaamtalanga ia na mai le malo, whaamanino ai vaenga ia. Ai, o le mana ia fo ia o le tali an malo I le vaenga lea. E langa e sao ma foi, ma manino ia le tūlanga I peona iai, le whaonga ino tupe ia. Peitai, o te whesilingi ia, vaenga nei. I le pepa whaamatalanga o lo tāua ai, whai mai, e whapena foi o na tāua, ia aua nei tuua ia ni tupe ua whaonga ina whaale tūla whono, ma tusai maa ia inga ua whaamaunia le malo, o ni whainga pio, pe a whai e le aini whaamauninga e lango ina ai. Anaia ia. O le whisili. Whea o iai le whaamani nonga le malo ma se li poti. O le salau fitu suli maa fefo I lea na vevesia ia whaasale anga lua. E wai le o mai temi nei. O le alawa tuwa I le fionga mange le tulou suafa. O whea la o iai le whaamani nonga. Whea le li poti ale o kika. Le salau fitu suli maa lea. Whea o iai le li poti o le tupe ale tūmālo lea sa whai pule le fionga pule ai. Le wha pena ave le kāmuta pe se lau mon tupu afe. Whea o iai li poti o vaenga ia. Whea ua whai ei le keis fo I lea le tuwhatuwha ina o le se lau 5 sulta la. Le na li potia le tūmālo whale ata wha le fionga I le ngoa matua le tua wha le ngoa matua ia ale. Ua tala wha alua tupe tangata. Whea o iei le mani nonga o li poti nei. Taua I o le press release le al malo e wha mani noi. Ia aua nei no nofa pong salo tātou o tino. O na tātou tuli loa ia. O whea la o iei li poti o vaenga ia. Whea o iei. O le whaatali le atunu. Pe na whaini suenga pe le ai. A maua mai la li poti na. O na se laupa sene lo leo le press release lea. Ai le na o se press release tauna au mai. E wha moe ai. Le wha awafonga tāpua ia le tātou atu. Le tātou tala noa I mea sasau. Tātou tala noa I mea sasau. Ai māneia I o le press release lea. Le ala o tātou whasiringi atu. Whea o iei li poti le wha o ngā ino. Tupe ia I tū mālo nei. Okay?
Lei vaenga ia, te manatu. Fa so ai tato proklame ile fiafi le nei. O le vaenga fa ai o le proklame o le Siapo Lautele mo le no fosile fia ia el tato o tunu o nei vaenga o le fiafi. O na nafi le na umai tau atu ai. Ia o toi au mai fo i lunga ele mtanga ruenga o leo. Ia le lisi mato tangata fo i tu mai malau papa. Apia na maua i os whainga leo i me tau fuala au fa saina. Ma o lea ua tātou mōni mawina le vai taune nei, wha te tele ina o le wha whita aule nei o fuala au wha saina. Nau tā pāle li pote le mtanga ruenga o leo. E le tūlanga e peona iai nei tau sanga na sei mawai atu nei. I nisi o wha lave mawaenga na tūla i mai. E an mafua i le tūlanga e peona iai mea nei o fuala au wha saina. Ea, si te sila la iai i wha maumaunga le matanga luenga o leo. I wha lave na tūla i mai ea mai le lua fes furuwalu o mai le tausanga na se mwai atu nei. Ea e iailo la tau so tanga i mea nei o fuala au wha saina. Se sina mai le ripoti nei. O le lua afe se fulu valu. So kanga wako e kau zoom in le ripoti nei. Lua afe se fulu valu. Asi sila nei iai. Ea, la utanga i hai light aku ia mamau whalawelawe lanu sama. Ile tulai mai lua afe se fulu valu mo ele fala aule o le la aule o le maruanga po le maruanga te tulou lua fes furvalu ku se lau maletasi cases se lau maletasi sau ile le lua fes furuiva e iva fururima sau le lua fe lua o e tolus fururua sau le lua fe lua tasi tolus furfa sau le lua fe lua fas furfitu tu sau le lua fe lua o e tolu surulua, o trapi lano. Lua fe lua tasi, o toe me ile titilunga. A e tangola e fua mai wha maunga lea mtanga ruenga o leo, ile tulanga ea o whalawelawe na tupu mai meo, e so ta inga ma le la au leo le maruana. O le lua fe suruvalu, e se lau ma le tas. A makalo le teminga le kako ke mori mawinga, le vela o sfa inga leo le na alu tulou le fianga whale atiu. Lenga taula mua ai ko me sina mai lava i taimi so o mai ila ia lea aiken taimi le ko me sina ia fui ava lili aiken saulo lua fes ful maiva o chopi lalo ile iva sulima ai saulo lu o tolus fulua lua fe lua tasi to fa popo le lua tolus fa lua fe lua fas ful fitu sau le lua afe lua tolu, onos fulfitu. Lua afe lua fa, palasi lalo le lua sulfitu. O le lua afe sfulima, sful tolu. Le ala le suinga le na, le atato mai taune le suinga. Le afo, le sikaleto le maluana, le tango tu atu i le tulanga lanu yelo le highlighter. Ai saulai i le tulanga o le whaongaina o le fuala au fasaina o le aisa, le meth, le highlighter tu le lanu mumu. O le lua afe sfuruvalu, ne na o le tas. E leise me le lua afe sfuruiva. Tasi le lua afe lua sfulu. Tasi le lua afe lua le tasi. Tolu le lua afe lua. Ono le lua afe lua tolu. Lua sfulu lima le lua afe lua sufa. Lua sfulu ono le lua afe lua se fulu ma le lima. Kusala a tātou mai tau ye le crafts le crafts le a leo. Kusa e tropi lalo ia le maluanga. Ai si kia lunga la isa. Si kia lunga la isa. Lala le winga o le whapatalanga lea foi. E whapatala mai i le ata lea. O lona winga, o le mewa tupu. O ka ngaka ia nga fia le maluanga. Ua le koe fia le maluanga o nga wakele eos wha inga leo. E pei wa te lo mai wo e whaila isa. Peka ko fuala wa iai. Saua mai le salau mon kupu sa ile lua fes furvalu e o mai tau sanga se vakngi ke le o le twa. Ai o le tulanga e pena ile isa. Saua mai le tasina ile lua fes furvalu. Ai o mai tau sanga se va tu nei. O lua fe lua furvono. Oi wa lua furvono cases. Po fala velave. So ta do tele lola iai le li potel nei tau sanga pe o mo le lope umane. Wa lu lunga. Po la ya lu lan.
E winga na o la ufa mtalanga o le ata tau te nofu pea ma fesili soni o le ale mea ua foi. Wa maha ua lunga ai le alu ole tūlanga le iai ia fuala au fa sa ina ole aisa le nei taimi. Ole whaalau i loa o suafa o i la tau mai os fa inga leo. Sao te te ea le amtanga. Tu loa ia ua ia. O le mafu anga o te te ea ai. E le i tau sala ina le tangata. Te longa la wa umar wha masinonga pato a tau sala ina leo le tangata. Au na wha mafu fau. Ai se le mea ua lai ona tū maina o le tangata e maua i os wha inga leo i drugs ma le lau papa. Ai le isi sori tū la fono onga le tū lai mai nei. I te tonu o le tātou atuno. O le domestic violence. Wa fiu le tātou mālo e whai tau whia miliona. Tau ma whai le mālo e ti tina ma tineia ia le domestic violence. Po sa wanga i ainga. O le whakere inga. Ai alu ngai e whai se research pe fia tupe mai tātou tonus mapa anga e alu le campaign po awareness campaign o le domestic violence. E whai tau miliona tāla. O lea la ua tū mai tangata na maua i reida leo malana lau papa. Ai whape whea le tangata na nofo ma toi rape lo na awhawhine. Tu lou lo ngutu ma le afi. Whape whea le tangata na toi nofo ma wha malosi le teinei titi tala vou. Te lelo na lumanai. Whape whea le tangata na nā. O nai motu ngā awha al porkalame o le Siapo Lautele. Tātou te māwhau whaulo loto ai. I whaafita uri ma whita ua whea ngai malo tātou o tunu ure nei vai tap. Tātou wanga tu fo i le whaai unga o le nei vai aso. Tālo sia le file mū. Ai maise o le saonga le mū ma le pui puinga. O tātou mōri mawina. O ata ua whaingua fia on whaita tala mai le social media. Ua whemisa i a inga i tua oi. Tele wharawerawe tau ta vale, ea ua foi. O iei foi mal tūlanga foi lele ua mali liu ia whanau, whalawe lave. Ano winga, o le toe whawhangu ma le toe whamanatu, ale porkalame le Siapo Lautele, o mea nei, e le kau o aku le mahalo e pui lau saunga le mo. No. Wa ai po fere mea le ave i le whaamua, le first priority a oil tamama le tinama le a inga. Pero o le taimi le nei tango e apo mai lau whanau. Whamua lau whanau. O wa ai atu fo i ananafi. Ananafi ia. Leisi whaasala lau ngā matanga luenga o leo. Whaasala lau mai fo i leisi teinei titi. Se fulu lima tau sanga o lae tau sa ili. Wow. Se fulu lima tau sanga. E na leilo mai le aso se fulu tasi o Aukuso. Se le ima sani ei tātou. E masani el tātou atu nuu i vaenga e. Maan mea muni lava. Ua tele lo tātou taimi isi mea lea tā ua. Ua tele lo tātou taimi isi mea lea tā ua. Ai ta tau ona i eise taimi ma whanau. O isi fo i mea i e tutupu mai ma tula i mai. I o tātou ainga. Isi fo i taimi o tātou tua ia le malo. Tātou tua ia ki Apollo. Au ka hakour whakamala. E tu o lalo pel por kalame le Siapo Lautele. E le whainga malo ma vaenga. Ia maise o le mota ngā se ngase o le mutotua ina ia ave i eil wha mua. Ave i eil wha mua. A iai ni isi tupe wha nganga le malo. O le tu o lalo le Siapo Lautele. Ave i eil wha mua. E tu o lalo o le Siapo Lautele a inga malo tātou o tunu. Whata ua lou soi fua malo loina. Pata ua so i fua maloloina, ona ele o lei o le whare mai. Ona ele to mumu le ke waku le maua lau vai la au malau fua la au. Ona winga, o le taimili nei, o le apu tiputi o tātou a inga mo tātou whanau. Taurunga nā porkalame o le Siapo Lautele, el tal tonunga i a ua, wavala nisi mea sa taununumi ma ua manino le mātore vai. Le tau mwhai fo se vai vainga le Siapo Lautele, whaapupula,
vaenga umai lua mai tu umai lua o mata upu lo fi ai la te fale o le tātou tano. Ma le te talo i ai le file mu ma le anga le leo le tua le fōlaunga Samoa fa ai unga o le neiva i aso. Tātou toi wheloa i le asunga fua le vai asafou pe a mamole toi lo tau soi fua ma le mātou uola fa soi fua ia.